4 balasını abort kılgan bir gelin geldi. İlahi, uşul akçanın azabынан, jetpegen dünyanın azabынан 4 balаны da abort kıldım dedi. Bir nerseden adaştı, bir nerseden жаңылды. Бүгүнкү күндө kança адамдар аборт кылып атат. Өз балдарын көдөнүнөн сүт чыкканга себеп болгон балдарын өлтүрүп жатат ушулар. Бул аборт, бул өлүм, бул күнөө. Ушул балдарды биз бакпайбыз. Биз жөн гана карайбыз. Рызкысын, ага келе турган дүнүйөсүн, акчасын, канча өмүр жашаса ошонун байлык дүнүйөсүнүн бардыгын Аллах Таала өлчөп өзү берет. Har bir tuğulgan bala oşul rızkısı menen gelip seni bağa. Abort kılam degendir. Kaytыңızдар. Tövbe kılыңızдар. Allah'tan korkunuzlar. Bul abort ölüm. Bul abort günü. Hiç kaçan balаны bağalbay kalamın. Akça tapbay kalam dep korkma. Bala tuğuldu. Akçаны Allah veretsin. Şu nesiden adaşma.